ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الطلب إلا منك ومن الصبر إلا في طاعتك ومن الذل إلا في بابك ومن الرجاء إلا في يديك الكريمتين ومن الرهبة والخوف إلا بجلالك العظيم يا أرحم الراحمين. إكادو تنوبي علي علي تنو تجي يعني تنو كاكا أمبي دميني كافي كيافا ديلي كافي كتوبي كسيجي كتاما ككلاكا كندا نيني كافي أكان كندا ناي ماما كندا فيلي تشوكوتي لا الله كندا وكندا naye mama fili kuma ti tanye koy ala kan kiso fili na jamu me sheria ka fo ale kelen pewde ni bato kaka nyere la kelen pewdo fente ane femi be sanga nyona fente ane femi mboledo ni jigi semala ni nafigiya tala abi wasa ale de fama ye nabni son ati nyinga ke joni so mo koy malikul muluk wallahi ni jigi semala bi jigi fa me sheria ka fo kelen pewde ni bato kaka nyere la ka sheria ka fo muhammadu ya ka jonye aka cidendo imana sira ala nya chogo ala kira kausani sallallahu alaihi wasallam almami ka almami do ala nya sira ya baw ka nyemodo maminu nyeda unu bolo unu seumbe yelengo kiyama do ulu kundigi do akadi ala ka temebeka ala fana kada ka temebeka kanyina ala fa kaka salini kisi jidaka anaka somo ana janyogon ani mama yi seda usenda nona sali ko chamana ani kisi ko chamana o ko fa anya fo ni islamia folie ode aljina kono de nga folie ode foli mi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala kambe sababa ma hal sanga walanda nununa al akhta'u sha'i'a al minzaru filim minum be nu be anga bato kono na charinedo ma chama bi tora ka ba mi ko sababa do halisa amka nyombaro nyogonya odela ante mena bonda dola ambe min kono halisa ode sali be amina kuma jumenka ka damina wala sigi jante mene sanji koye sigi damado bali sigi jante mene an kuma na basigi ka salila ma kanga ibasigi ka sali chogomi imanga sali galaba ke obi amina kuma jumeni ka nobe filibe ma chama fana soro ode musabaqatul imami fi salati aw mukhalafatuhu mutaammidan ki tugu ka almami ko wal maka almami fonyo ya salila dobe depuis almami be tawrukula alini almami be tanyo fe dobe depuis almami be da wuli ani almami be wuli nyofe odela doni kelaw ya kla koni maye ma sabay almami koroke ani almami flanke ani almami dogoke akoroke may a flanke may min kan yikaka dogoke kuma koro yidmeye ala kiraka kuma do sallallahu alaihi wasallam ni mama yitugo kanike abika salitnye dobe alibi almami yere de laje debi almami be hali jesi fitini ke doro ado yere be almami ko nduguma sujudula oy ko jugo bay abi foye muna wala say ka boto kana tnye ebe ma chama yi salila ni yu yebe ka ko ya ko sobede o femi o de be ke sababu ye e ka kisi kiyama do ni mo nyanyini barabi bolode ade la nya foye mo sahaba doye abaka sali akwai buka salita ne ya sanjuli ya ko abi san chama bode ako wallahi ni sara ke to ni sali to ne bitata sumana parce que ente ala kira ka sali to sallallahu alaihi wasallam kira yi kanto ako inna ma ju'ila al imam li atamma bikum
أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ni hadisai ina na Bukhari la anana muslimuna ma mi no nyina ne do ayote ma mi no ta kiti do otenga ikanga nyenyini ka do ako almami blalade ka au gide sali kono e fana tiki dama almami sali kono almami blalade naye min kay ko ke ako de ka blala aka ladege alko mi mami mi ka mobli bolniye e sigile to chauffeur ke ka côté là asera tourner domo o tourner ye eja e singa direction ne doro ka golante beta laba mobli kalenina ka bile wa bo chogo de la ati ben fiye ka almami fo nyongo ya salila nimbe ma chama de soro o de la hal ala kira sallallahu alaihi wasallam tuma mina shi janfara ashi janfara wati mi amba do ni ma korobayan nana dobi boy galabula ako hey me kangari dawye ne shi janfara akana biri fiyo fona ya yenyen biri waka almami fana ladi almami fana kana kuma fola fa ka sura bika yelemani minke asera place la o yere fana bi almami chama soro de ale kan ata sujudu ale mata sujudu la fola ele re jole to ko Allahu akbar ayi ebi jingi folo ebi sura ka fodi Allahu akbar wala sai kana ko fe mo fana do yere la ni fili bi almami fana chama soro odel ala kiraya kan ari da ko sobe sallallahu alaihi wasallam o ni mi fleni ni sali do arakan do tinyana e ki tugu kalmami fonyongo ya ikarakan do tinyana okoro ke seli josen do tinye amba do ka fara kan ye mi bela jele ba do ka fo o seli josen do yo rukunu de ala ka famu ni mandamo anga njija anga to almami ko ni almami ye mi ke ibe tubako kana wuli almami nye kana biri almami nye kana korto ta basigila almami fana ko hakli to ala afora fo chugo minna ukake o ke chugo la afili do jume yetuguni القيام لإتمام الركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية نبي ما تعمل صورة علينا إريتار لا سليلا أننا صورة ركعة دو تمنا المامي سجلة تدركوا السلام عليكم ورحمة الله يناك فلانا فو عليه بقولي كي جوكا بقى سلي تودفا نيفلي جوكبالي ونبي ما بعد ده صورة ناصر المامي بيدا سلام كلمه لا بس يطولا أبي سلام كلي أبي nabi da ode mo basitala nga almami min bina salamu flake aye kelenke yanaka flana ke wulla aye ko min ke ye ko jugu kede adallula me neka kumate ala kiraka kumawdo sallallahu alaihi wasallam muslimu ba lakali aka kitabula ko ala kirako sallallahu alaihi wasallam la tasbiquni birruku'i wala sujudi wala al-insiraf akana ne muhammadu ko nimbe salila akana kumbere birintanye akana kumbere minentanye akana te turunye akana klanye fana ko moy odela don bo be ko insirafu ye jumenya ka kala nyini salamu de zeni salamu de bla okoro ye kase kala ko sali bana sisa ibsekata e be ka seli min ko min be ka seli o makla folo e wulla kibita to dafa e se akko klena ama klende oni flibe ma chama basoro almami min bena salamu flabla na ye kelembla e kana wuli fa ka flanam bla folo doni ba yo de fo o de ye aketugo nyumanye ala ka famu nyumandamu afili do we jumenye tuguni at-talaffuz bin niyya kangania fo idala salila yorante mena salita lawla do fana ba fo salila ni do bina salita o ba fo o ifiliye no bina salifana o ba fo o ifiliye dalushite ko ala kira sallallahu alaihi wasallam kaye ngania de fo adala ka abange o dalute ngania placer jumeye mahallu hal qalbu kira make ngaiba ni do bina seli abakanto usalli lillahi salatan minani selin ke alay kanya shi koromo arakan nanido nindo masinendo adafaledo mina selini mawe almami mina selin be kofela de la do be ni befo fardado sunnado al do bina wuli nafla sila be ni befo ne fili barade ala kirama ke sallallahu alaihi wasallam an-niyatu mahalluha al-qalb ngani yammi nabi bolo a place be duskunde la ata duskuna bu wasake kira ma fa dala o te kitabu shikono nyini yoro kadi sahabate mi yafo ama sabati tabiina fanana ko yafo kerengere nanga almami banani nunu abu hanifata imam malik
Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah jami'an. Ala ka hina be bela jelemo ni shima foka foko ngania kaka nga bangede ka fodala anga hakli to ala anga do ka fo ni nunu ye ko min ke ango ladege ko ke anga hera bo odela. Do fana be adamu qira'ati al-Fatihati fi salat o yoro kuma bola ko so be de me al-Fatiha kalambaliya salila ka Fatiha kala o yoro kunu de o rukunu ye jumeye jose ka Fatiha kala o seli jose do de qira'atu al-Fatiha seli jose de do wala tasihu salatu man lam yaqra bil Fatiha ma ka seli tenye ma min ni mal Fatiha kala kadda ala kiraka kumauka sallallahu alaihi wasallam ako man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi fahiya khidajun akoni ma min salike emma al Fatiha kalana suratul Fatiha abi min wala bismillah katafu wal dalina emo kala ako fahiya khidajun ayo fofo shiya saba ako fenda falente ko re bara mi ke bara da falente ni bayira kafo al Fatiha kan kala anana hadisa wala latuni hadisa mi Ubadah ibn Samit ubalakali ako ala kirako sallallahu alaihi wasallam ako la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab selite maye ma mimma kitabu dayalalan sura in kala no suratul Fatiha fochugo werela ko ala kira yi kanto kuma lame wala sai kase ka be famu kai kanto ako la allakum taqrauna khalfa imamikum ko adola de aw be to ka kalanke aka almami ko fe wa qulna na'am ko awo am to ka kalanke aka fe qala ay kanto la taf'alu akana qur'ane kala almami ko fe illa bi fatihatil kitab funakira suratul Fatiha ako fa innahu la salata liman lam yaqra biha ikado selite maye ma min nima Fatiha in kala ikaselela rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawud ni hadisain nga kal Fatiha kala jamakulu be minka ode yakoni almami ya kala obe wasa iba ni almami do nasira wala dallin abida de doni kasira de kofe mo kakala jakuyate abada de doni kasira de kofe mo kakala anama dade fana basite jamakulu be minka ko almami ka al-Fatiha ko ye ka al-Fatiha ye ni yoro in fonyo ngobala ko fonyo na ko fam nga minka kene nogote minna ikanna naye ikajuru boy kana sigato de la akala ida jugoro teliyala kasore ma almami sama dawbe yuluti se dogo ni kala na fiyo no be almami ko e kana almami nyagami akala ikono ere be mimme duskuna ikajuru boy kana nonte jamakulu be minka kafo almami mana kala o be wasa angani almami e tandi ka kala do iba kala dawbe no sera wala dalina ba jongo fiye fana ni tara almami min toke ikata ko filira mo finyana de jaku yate ko nunu dinek mawdo ala ka famu ni mandama ala ka ambe sababam min kausa ika kala ika jurubo ikana kadda ala kira ka kuma ay kuma gelen minu fo al-Fatiha kala baliyala wode kausa iki jija ika kala teliyala kasoro imam ma were taswisu ikrefe fili bara do ye jumenye minu beke qira'atul qur'ani fi ar-ruku'i was-sujud do be qur'ane kala o kumere mnene anu teturle otebe o balledo ala kira yo bali sallallahu alaihi wasallam ta segi Abdullah ibn Abbas ay hadisan min laka likabo chiden bayna sallallahu alaihi wasallam ako ala wa inni nuhitu ki ka do ale Muhammadu balila joni abali jon be ala kira bali ani ka nyamare jon boke ala ako ale balila an aqra al-qur'ana raki'an aw sajidan nga qur'ane kalan kumbere minene wal man teturule ane tari teturu ka qul wallahu kala ima blawla de e kumbere minne ka qul wallahu kala ima blawla de ika do ka fo akechugo nyuma o de fo le fleye ni hadisai muslimu ya bo fili bara do we jumay hadisa sali kono rafu al-basari ila sama kanye korta kata sangolola
fɛn min b'i kunna o de y'i ka sankolo ye sisan nin bɛ wele ya sa ko sankolo misiri bili bɛ wele ten k'i ɲɛ kɔrɔta ka taa o la dɔw bɛ yen n'u bɛ sali la o b'u ɲɛ kɔrɔta ka taa o la aw sarful basari yaminan aw shimalan min ghayri haja walima k'i kɛrɛ filɛ filɛ kini filɛ ka numan filɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni darura ye ka i ɲɛ kɔrɔta ka taa sanfɛ ka sanfɛla lajɛ k'i to sali la dɔw bɛ yen ale b'a waati bɛɛ n'a bɛ sali la i b'a sɔrɔ a b'a kun kɔrɔta dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'u kun kɔrɔta waati jumɛn ni alimami ko wala dɔɔlen a b'ale ɲɛ kɔrɔ ko amina n'o bɛ fɔ i kan kari n'a ye ka taa sanfɛ masi min bila o la kunkolo man ka kɔrɔta ka taa sanfɛ k'i ɲɛ kɔrɔta ka taa sanfɛ i ma bila o la a lamɛn alakira b'a fɔ Jabir bun Samurata radiyallahu anhu ale y'i kanto a ko ala ka ciden ko sallallahu alayhi wa sallama la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati aw la tarji'u ilayhim Allahu akbar rawahu Muslim ni kuma farman bayde alakira kangari da ako maa minnu b'u ɲɛ bila sanfɛla la k'u kun kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ k'u to seli la n kalenna ala la n'u ma dabila u b'u to la don dɔ ala b'u ɲɛ minɛ u ɲɛ in tɛ segin u ma i y'a ye kojuguba don dɛ maa caman de b'a kɛ a t'a dɔn o de la i b'a ye i bɛ maaw ye seli la i bɛ kabakoya kosɛbɛ fɛn min kan ka ɲɛɲini kosɛbɛ kosɛbɛ i kɛlen ka ala yɛrɛ dɔn ala kɛlɛbantiya kɔfɛ o de ye sali ye tawhidu kɔfɛ ala kɛlɛbantiya kɔfɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah kɔfɛ fɛn tɛ yen fɛn min valeur ka bon ala bolo ka sali bɔ ɔ sali in kɛcogo de b'a la dɛ e dungɔ tɛ ne dungɔ tɛ kira ko de sallu kama ra'aytumuni usalli ay seli i n'a fɔ a y'a ye n bɛ sali cogo min ɔ nin ye fili dɔw ye maa caman bɛ min kɛ amma k'i kɛrɛ jɛngɛ ka kini filɛ ka numan filɛ o bɛ sali baraji dɔgɔya hali n'a t'a tiɲɛ a baraji bɛ dɔgɔya a dɔw la n'i ma janto ka farati i bɛ sɔn ka tila o b'a sɔrɔ baraji foyi t'i bolo tuguni o de la ala kira ye baara wele a ɲininkalen kɔfilɛ la dɔw bɛ yen a bɛ se ka bala k'a kɔfilɛ dɔw bɛ yen a bɛ se ka kini filɛ dɔw bɛ yen a b'a numan filɛ dɔw bɛ yen a bɛ sali la nka fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ a hakili b'a bɛɛ lajɛlen na a b'a kɛrɛ jɛngɛ ni dɔ nana a b'o lajɛ o bɛ cogo di a bɛ fan bɛɛ lajɛlen lajɛ ala kira ɲininkara la sallallahu alaihi wa sallam a ko huwa ikhtilasun yakhtalisuhu shaytanu min salati al-abdi rawahu al-bukhari a ko ye purutili de sitane bɛna dɔrɔn ka i kɔri k'i puruti walasa i ka sali baraji ka ban yala n'i bɛ sali la i jija i ka sabati yɔrɔ kelen fo n'a kɛra daruraw ye i n'a fɔ kumaw bɛna ɲɛfɛ cogo min Tirmizi ka lakali cogo dɔ bɛ yen ala kira y'i kanto sallallahu alayhi wa sallam a ko iyak wal iltifata fi salati fa innahu halakatun ko n bɛ kangari da ye ko filɛli la k'i to sali la ko kɔfilɛli caman k'i to sali la k'o ye halaki de ye ala k'an kisi a ma ala kira yin fɔ sallallahu alayhi wa sallam a fili dɔw ye jumɛn ye tuguni ala kira y'i kanto k'an bali maa caman fana bɛ min o de iftirashu zira'ayni fi sujud n'a taara tenturu la a fɔra ko nin tɛgɛ in nin de bɛ kɛ tan tɛgɛ min filɛ nin bɛɛ de bɛ da ɲɔgɔn na k'a da duguma k'a fana ɲɛsin kɔrɔ ma dɔw bɛ yen u bɛ nin da u b'o to sujudu la u bɛ nin da o balilen don ala kira y'o bali sallallahu alayhi wa sallam maa caman b'o kɛ i b'a ye a bɛ sujudu la a bɛ tɛgɛ kala ninnu da fo ka se nɔngɔnkuru yɔrɔ ma o balilen don a y'o bali yɔrɔ jumɛn a lamɛn a ko iza sajada ahadukum falyatadil ko n'aw dala kelen y'a te turu a tigi k'a tilen yɔrɔ dɔw bɛ yen f'olu ka turu duguma de diyagoya n'o tɛ i ma sujudu kɛ te b'o la nun b'o la nin bolo ninnu b'o la sen fana b'o la sen kan ka kɛ tan ka jɔ ɲɔgɔn kɔ maa min b'o kɛ hali o ka dɔgɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ sen de da a sɔrɔla ka na kangari jumɛn da a ye mun fɔ a ko wala yaftarish zira'ayhi iftirash al-kalbi k'a kana a nɔngɔnkuru ninnu tɛgɛ kala in a kan'o da k'o fɛnsɛ duguma i n'a fɔ ni wulu bɛ a da wulu b'o fɛnsɛ duguma cogo min i y'a ja alakira y'a bali de sallallahu alaihi wa sallam ɔ an k'an janto ni fili bɛ maa caman fana sɔrɔ fili dɔw ye jumɛn ye halisa lubusu athiyabi shaffafa allati la tasturu al-awra ka fini fɛgɛmanin dɔ kana seli n'a ye i bɛ kamalenkɔrɔ dɔw ye seli la a k'a kɛ to n'a y'a biri ka taa sujudu la a lawura bɛɛ bɛ bɔ kulisi yɔrɔyɔrɔlen don i tɛ sali la koyi i lebu bɛ kɛnɛ ma o ti bɛn k'i kana fini fɛgɛmanin don
kaselinai fini fega mani mi na be laura bela jeleira laura suturaliye sali sharti dawde satrul awra min shuruti sihhati salat ki laura sutura o sali nyani sharti gelemba dawde o nama sutura ikasali bitnyade ودلا على يكنتو أكا كتاب بينا أكو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة أيو سترة أكو مسيري أكا سلواتي بلا جلينا شرطي دي بسالي لاكاني و شرطي ودوية اكي لبو سترة الدوية اكي لبو سترة او لبوي او جمعي ابن قدامة بالكالي ألك هنا بامو أكو الواجب بالستر أو الواجب الستر بما يستر لون البشرة كمية واجبية كيكي ستراني فيني مين بي جغور لو هذا ما دي يرد جغولو فيني مين بي أو سترا أكلور كناية أكنا دو إفاري جيمان دي فيني ناول ما في من دو أنا فيني دو ألني فيني بلا سانغا توكا جدو إفهم ببولي دو يرى منينا بوفلو ده odela ako mi nyini nedo fini kana ille buyira ode nyini nedo o che kalle buye yoroj mayi ode ye mina surrati ila rukba kabo barala kata kumbere kurla o cheka le buye atibe aka bo fiyew ni ya bo ki tugu koni o ye ka salit nyane de ala ka famu ni mandamo muso tala fini minumbe fili ko minumbola odoye tarku wadi al-khimari ala ar-ra's fi as-salah aw tarku satr al-qadamayn o fili doye ate datulanke akungolola salila muso do boke o fili koy e ba soro kungolo yoro do bole do asutura lente walma asin ato sutura muso fa bela jeleye fa awratul mar'ati في الصلاة جميع جسمها إلا وجهها مسول لبو أفهم بلا جلي نسالته أبي نسالي كنا فندو وفنا يا دمتاي سالي كنا أنا مسول فهم بلا جلي لبو ينا بوران يدالا من نسالي كنا تسيسا أفهم بلا لبو ينا بورا أنيدا أني تكفرنون نسالي لا مسول فهم بلا لبو ينا بوران يدالا هلو نيدا إنا نابي سالي لا نما دوننا abisira kana fitna mina abo fana datugo wajala senka nga datugo ala kiraka kumaula sallallahu alayhi wasallam se kada ay hadisa min fo ako la yaqbalu Allah salata haidin illa bi khimarin wajala doni bo be kumaulaje ka sanga nyomo ka fo ina fo ala kiraya fo chugo min sallallahu alayhi wasallam ka sigana bela jele boala o muso kanga fa bela jere de datugo odela nyingali kera joni nyingali ke doye salama ta nyinga noy ala kira furu muso sallallahu alaihi wasallam ako muso kanga seni chobodi ni fini jumaye aye munfo aye mira ode muso fa bela jere kanga datugo ode ala kira kanya mariya kanye sallallahu alaihi wasallam o sigana temina ode iki fam bela jele datu fili dowe jumaye halisa al murur bayna yaday al musalli al imami aw al munfarid wa takhatti al riqab yawm al jum'ah ode ka seli kala nyakorote na soro al mamido wal mahal na kelendo na ka seli adam ni al mamido atibe ka nyakorote ka minu ka seli al mami ko fe abibe ikateme wulu nyefe kati joyoro were basitola tangi mal mami nya korotige o koroki mo nya korotige mi akele ne bisalila ati be ka nya korotige wa mi be fo ale fana ko geleya ango fana fode ni bisali fendo nyinna fana fe ko ki ko blani ebe na fla seli sisa e adawa ko mo salamu blala sai kon bado be na bo noti na bo fina tri kon fe bo da fe e kati jo dala kai ka sali kai ubi bo chokodi sali kala fana ko fam ijide ka gere pie dola wal mahalli ma do bi salila e kan i joko bi bado yoro mi ni nyakoro tigate kama nyakoro tiga salila ko jugu bado ala kirai kanto sallallahu alaihi wasallam ako law ya'lamu al maru bayna yaday al musalli
ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. الله أكبر. كنا صر تاما كلا مين بتمه سلي كلا نيكورو نابا دون جنوم بلبلبا مين بأكنا o seli nyekoro ba ka seli nyekoro tigalila kwa mbijo sambinani wal makalo binani wal makle binani afa mbijo binani doni bo doko binani kle binani doko kalo binani doko sambina mana ka fenfe o ba yira ka foko ko deni konte kwa mbajo anga ke hali kle binani kwa mbajo kle binani fo cheka kla ka salila wal muso in ka kla salila aka soroka teme ko daka dala ka nyekoro tigetel mo junumu min ba oni ko be chogode fana na hadisa werla koni mami ko kabi nyakoro tige o ka sura yere fendo bari ni mo chade ika abali jumeni abali fokma dola kona ma so kika kele ko shetane do akora ta ka bari ta nyon fe ki to salila ko akora ki se ko beke akani nyakoro tige na ko abi teme tige keta akwa abi teme abali akana teme kuma koro de we telma junmu min bala ma chama du bedi kada aye filimi foka tugola o de ye ka mausa wonsa go juma do ya fe do be utina juma na jona fe nganale do na misiri kono kono abala jabe nyefe safu de bele be yoro do la jabi pampa be mo kansa go abina ba fi tori ndanga sigini yoro la wati mi mama nga kuma ere do de boke wal male be sigi misiri kono yoro ni dola anana ire tar la le fe nale kono masigi ya ka seli temine abe munu de kana ya pi mausa wosa go do ni ke kala kiratu khutba la sallallahu alaihi wasallam kira ba ka khutba jama yoro la chama jela che do na dafe abi sote dok na efe anyebe woni abikana ala kira ko isigi ye motoro anonu fe nonu shi la da mu tawno be do be utina misiri yere la jona fal mam ga khutba dam do yere bi sigi ka kulomada ibe do yere kam ko ka kala la arab kana fola ale fe kana beni bamana ngay kasra almami e kanga ni soro misri kono ni almami ko ni sigi mimbaru kan na ko assalamu alaikum wa rahmatullah meleke fe be dawla lolu be kam mawto ko sebe ma minu kanga juma baraji soro o be gafe datugo e to ti o lisila ma fi ka juma ma minede yoro dugu maw chama be o klote meni ke kanya ni e kuma fodoro ba yela me juma baraji mi fora esentala aforani mami nana eri ku folo ko ko mi nyamen ni alala amisale ko mi ka el morku charger le ni bi wartiki non jama mi sego ke e ba da nga wartiki non tege jale do jogo mi sego ke ko do de el morku charger le ko ni alala ni bara bayde jaja ma bi sego baraji soro semeno ka soro hali doro meti bulal na so moti bulo wallahi ma site do jahannama na fodanga be mi ko fo ma kuna go la yaslaha illa al-ashqa ma site black no fo kunango ka kunango nimi nana eri kun folola abuko me nyame di alamo eri kun flana abuko me misidi alamo eri mi dawka sagajigi kana se shefa oni almami de nana do sida nako assalamu alaikum wa rahmatullah melaka ba fa banaw e medaid membe no kofe o singa gafe datu lu ere sirane do khutba kana teme lu fanaka o wono sigi safu folola melaka ere be nyon ko ma safu folola no fe faro golo tigute na fo efle chugo kita sante doggo sidila yo te o glane do noro de la o lu ere be nyon ko ma safu folola oni mi nano kofe ay e sente o lisi la tukuni ngama shi ma fo ki ka juma mani odela ni almami nana lama chamante kumate hali ba ya nga cameraman o fiye bawbe luka camera o te installé foni almami khutba dam abina ba jenge ya fi abi micro ta ya fi abi ta fi ni muna jabi ata filmeni yo nido a filmeni be mado nafa abi seka demba ya una abi mado nafa jamana werewla nga e ka juma ka nye ibolo o de ka gele kateme ala bini nyini nga ka juma ndela est ce ala bina te nyini nga ko munakima almami ka khutba filme ka nya almami ere do bu jole to be video labe o ba kle ka nya anga hina nyira la koy anga anjanto yere yiranti aka na tado ko non ko ala kan ke sham abe bara bela jele nyuna o de la fara ko halni mami ko ikra fe mo dama atigi kumana e ka fo ki dade awni ala cene baranyman wa baranymante dobe kumana e ka fo ko cey dade sa almambe khutba la baranyman do baranymante yoro ko ni ye baranyman de
على كراكو صلى الله عليه وسلم أكو فمن قال لصاحبي أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له كوني ما منكو إكر في مامو إدادي إكا كتب الله كو كرا كو يلغوك كوني ما من لغوك جمعتي أما فيك جمعت نينا جمعة براجي دفالي إتوصو أي ميمتا كولا شي جانتا كالمامتو كتب الله جرى يرانتيا وردي لا ماونيا كورون إتتا وردي كاسو wurdi ke foka meleke kanay ini mati kelo almami nana mu wurdi ko bi bolo tuguni walma dobe almami yere doni ko misri ko na lem soro ka wuli ga nafla seli damne ni koro na so inna na retar la darura kamo o be famu don nana aduna misri dafe ka ala kirato khutuba la akmere tar la ale na retar la kirabi khutuba la aduna yoro me ayisigi ala kira ko mo wuli ika misri ka foli da mara kan fula wa fanana kanunedo ika telia kosobe fo mauka siga kesi ya al-fatiha ere kalawa engal mami duna e mimbe depuis almami bakaso almami nani ngode kan nafla seri bidamne wakilla lama almami ka khutuba wati way fenye femi namay fo maliki mo do bo kanto tellement ube ala kiraka sunna fi sallallahu alaihi wasallam do fi hali bazin gomine o manga ko be ka juma barajiba bela kisani chenchem misani adale nya ko reka tuka takiba arrange o be ka juma barajiba ani fiya jollel bangole be aka cham ko so be ni ma yifo kana jabi ni juma jine ba nya fa na ya fa mu alhamdulillah na ma fa mu abana e be kala kira ka kuma de labato aka boy bulo ngaka bonya te kira tabo sallallahu alaihi wasallam wa angan janto ati ben iko lama nununke kito jumana oti ben fiew o baliledo inafo ala kira ya fo madomo ki sigi ye mawtoro wa ma toro ni ye mawtoro mu'minu toro doro iko be goya alay o mandi allah subhanahu wa ta'ala fili barado ye jumaye tarku takbirati al-ihram liman dakhala ma'a al-imami wa huwa raki'un dobe ale bina do kalmami to kumere minena wal makalmami to tenturula abina selila seli yere tige yemi ni be tige takayira ka foye be seli na le tota abina yoro mi doro absinga ta sujudula yele mani sujudu ya bode ke absinga allah akbar foke takbiratul ihrami min kanga ke ka tige takidu na selila ale toke okora ale be lama de langa ale yere kon matige yere soro folo yoro ni filifa nabi ma chama soro abi telia doro almami be sella doro abina wala sa ka siga beni yani almam ka bokum beremne na doro allah akbar absinga ku beremne نيننا الله أكبر تكبيرة الإحرام ويجاك يا دي سليلا نيمو كسلتي أو مين من أوقفه ولو يلما نو يسنة عده يكاك الله أكبر إبي يلما كبولا هلا دولا كتالا هلا دولا إكي حقلي تولا كدو تكبيرة الإحرام كوكي وكلي يجاك يا دي على كراك كمودو صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بالكلي أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع يا على كرك سلي تقول لي كنا نقول لك تاسلمو يكبر حين يقوم أكمل تكبيرك أكاد جواتي فلو كرا بي تكبيرك كديفرنسي دو كوني تكبيره يدون تو سلي لا تكبيره دي وكفي أبو سرك التكبيره دوك كسرك تاروكولا وبويني يلما نو تكبيره نفولا انتا كوني كلي ويجاك يدي على كفاموني ماندام افلي دو يجمي عدم متابعه الامام لمن جاء والامام جالس او ساجد دو فنا بي نالن نندو كالمامي تو ساليلا التي سما تغو المامي كو ساليلا تانغي المامي كومبري منيدو والما تيترو ليدو علي با فو اي فاغا ابي ولي كان سوريا نجولي بيا وفنا في بارادي ni nana almam soro la halala ibe tawdela ni asra tetur ledo jaap ya ibe teturano fe ibe takbiratul ihram ke kasoro ki teturano fe ni asra kumbere mene do jaap ya ibe takbiratul ihram ke kasoro ki kumbere mene ngadobe nale nana soro a waraka alde ale rebi jofolo kono wulila ku bale soro akora ide almami sake igon mi gatu bingo tigal almami wala de o fana fili bara do ye فيلم منو نان كان يرى جنالا ودلا حديث هذا بي عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل
sahaba ba fulain be kan lakale no ali sahaba bay ala ka jemba mo ani Muaz bin Jabal sahaba bay ala ka jemba fanamo ulu fulayo kanto o yemufa o ko ala kirako sallallahu alaihi wasallam iza ata ahadukum as-salata والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي ni sahaba fla bede jera kan lakali nyofe ko ala kira ko no dola kelen na salila kasro almami bi kam minke afana ko ke inna nasra kumbere mnene do takbiratul ihram ke ki kumbere mne inna nasra teturu ledo takbiratul ihram ke ki teturu inna nasra sigile do takbiratul ihram ke ki sigi ibi jama baraji soro de la ala ka famu mandama الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله afili do ye jumaye sali konna na halisa al'abasu bisiyabi aw sa'ati aw ghayriha ka kulonge ika finina walma ka kulonge monturula walma ka kulonge fenwerawla wati do abtoka monturula ba jenga ba laje be fininu ne ba clear be ban flaw laben o betani sali khushuye ala yansira min ba kona baba o ye koye ko minna mai ودل على كراي كانتو صلى الله عليه وسلم اكو اذا قام احدكم في الصلاه كنا ودل كلم ولا سليلا فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه اكن يكچيكه اكن ولي درو دوبه نو لا كبو سليلا چنچه من بكاتنا buguri min be katena ala kira ben fo wati mi tapi ute misiri kono debe unte chanje de kona udola kelen wulla ikana fo kifi ko josi ka boy tena ikado hine de jole bi nyefe kan yere shogola ni fenwere hina de bi nyefe ni lama lama chaya o hina bi takida ala kan fi shama wa ni ni hadisaita iba sanga ka yira ka ko chama were ko salila bloki kanda ulabe shenu ndo aketa ko chama salila o sali barajiba ويفني ما كان اسرمي يكي يرجن على فيلي دو يجمع تغني تغميد العينين في الصلاه بغير حاجه كي نيتغو سللا كسر مكاني امغوي ويجمع على كراكا سنه كي نيتغو سللا ngadoni ba figu tigu fora nyonko afon akonina imam ahmad ko kwa konedo parce que kira make do kanto ko yahudiya ka barado do ko kwa bi ben amakon angani na la je minye nyeye noni nyede kasuru ne yere ado wati do fendo bi nyefe abini shogola ki kasalit nye ni nyetugo o shogola bi temeka basi te ki nyetugo mante ala kiraka sunnati sallallahu alaihi wasallam ki nyetugo salira ngamba do yoro surtout misiru be masiri bi chugomi absaka ke jole monturu do nyefe abe pampa abe eru bo abe datu bo abe niketa ne ya do abe ki shogola ere mana do ni nyetugo o shogola bi temeka basi te ki nyetugo ala ka famu ni mandamo ala ka ambe sababa mo
الدعاء جمع يتوني الأكل أو الشرب أو الضحك في الصلاة يبطلها كالدمنك والمك جيمي والمك يلي كوا كوا كي تسالي لا نمسالتني دوني با بلا جلي بني دوكا فونيون وتولا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب كفو ماما نبسالي لا إبالي دو دمنينا كي تسالي كونو إبالي دو منينا كي تسالي كونو فين في بيكو دوني باي وما فونيون كو أكمانا وديلا ابن المنذر عليه بالكالي كفوني مامي كوني يللا كوا alo be la khadari kono chugo mi yelela o yela chugo la o koni ye kasali nyane o le kasali bitni parce que ma sito ke fa ka soro e be klo ngadela ni kete nunum be fo wallahi kaba ko do de aya hakli jigi jumena anye doye si kaseli la ma ko roba re do abe bonbon woro to ka muka kan to salila ago yele ni faraj mi ka ko suno wadi bala ka bi fa nyeka do odela ibaye femfe before wallahi ni ya kiti nyanyini ka don e ka hera bodela e ba soro dobe ala ta don ata do ko kojugo eredo nga kuraji bala ala ko kadaye nga be ka baram min ka baram ka knya bula ta don ala ka famuni mandamo ala ka nduskum sania wati ban ben a fili doye rafu sawti bil qira'ati wat tashwish ala man hawla anda magaraw de la siza hala mame o fili bele bele babe ngam siru kono o ka chan ko sobe o de ke kan korta ni kalan ma minum bi ikerefe kulu tashwishu kulu shugula eti almamiyo dobe anna lena na retan la kan wuli ka gasali to na wula dura ba pena alhamdulillah rabbi fu misri bela jele ba nya jwala ko nyume mbola ikambe iremo ala kira sallallahu alaihi wasallam ay selfana seli akele ka selfana seli ni mawye ayame dobi ka kalanke kalami naka ngadogo faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu bisabbih isma rabbikal a'la dok be ko sura kala akofe gundola yoro bebi kalanke yere selimi be gundo ale be ka fo sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa salibana watimi ala kira ikanto ko ayyukum qara'a aw ayyukum alqari jonde kalanke wal ma kalanke lan kuye joni cenyi kanto akwale ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako qad zanantu anna ba'dakum kharajaniha qala alulama ma'na hadha alkalam alinkaru alayhi ala kira akoke fanani kanto ako joni mbale sama kalana ina fo joni bi feka ina fo nabe kongaransi la joni be feko ke adani bo be ay ko ni kuma imba yira de kafa ko nelo tangi eti almami eti ka wajulike ibe qur'an kalande la hali kerefe kani kan korta kama wero taswisu ibi ka seli de la kerefe kalanke ere be mi meja piate ma wero kame afilibe ma chamana wa ala kira sallallahu alaihi wasallam ayabali ودلا اي كانتو هل دودو ابولي اي ما دو يو بسالي دو كلام في ابو كان بيرن كاتمه اكو ايها الناس او هذا مديم كلكم يناجي ربه او بلا جليك او ما برو نيغنيا او تيجي برو نيغنيا فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءه ادوكا نو كان كورتا دوكا كلام سانفه ابنا نيون شغلا ابنا نيون تسويسو نو كرا على انسران ابنا با على كان كزامو وعلى كراين فو صلى الله عليه وسلم fili daw ye jumen ye tuguni tarku taswiyati sufuf kasafu kleni ko ye ko toy daw ye refe ko te kobay ka yaw se ngunyo na de aya ketande kunna fa fo itala ay ede bolu na fatala no de minna ni sali o ya foka gele de o ya foka kangari da kosobe ka foka gele na soro ikambe sisande mo ina fo nya yoro la kera tugumi balaw ko minna na nya kono dugu bena chogoyado odoni ba odebe ala jondo be sira ala nye obe konta ka laje toujours ba soro ni toro flay nyon soro toro min ka fegen ala kira bota ka toro girimanto yi ute ko ku kun few o ya laje ola am se ka espace do selikela no o ka famu de do yo jamana wi am fana biya ala kira mi fo sallallahu alaihi wasallam o de ka nga safu kle ni safu fana bi kle yoro me bi tugunyona ma chamanto donde
iba ya mbe sen de nungu danyona yo terkede sen ko fe law de be danyona sen dondo de be danyona ka kama hu ngere nyona sen de kanga pense sena ibe safu min klene bi ko to de ile kere fe mo do ni tori sen kele sen flana ba nya jugu bi la de ate mo loy mo era bi son yikulo horlan no ko te do yere bi toro ni maseni mbela sa ama fiki seda seka de aywa ngode akaw se ngunyona sen dondo ngunyona ala kirako ako sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min iqamati salat akhrajahu al-bukhari wa muslim ay safu kle ni korane ko sali joli ala de dunya wala korane kono wa aqimu salat alladhina yuqimuna salat yaay sali joli safu kle ni bala itsaka fo kebe sali joka so ite safu kle onimbeye ala kiraka kuma wiye sallallahu alaihi wasallam ay minu kangarida e ka lame abina kana kuma geleman bado fa kola na soro ko deni kundo akunto fo ko badedo hadisa min nu'man ibn bashir balakali alaka jemba mo ko ala kirako sallallahu alaihi wasallam ni kuma nununa akola tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna allah bayna qulubikum ko be safu kle wal mauduskun ala ko kodo nyomo ko fo nyoko okoron safu kle ni be ke sababu ka islamu tindo nyona safu kle mbali ya be ke sababu ka islamu jubiya do nyona islamu la halala jabike ofana safu de kle safu kle ni kadi allah subhanahu wa ta'ala ama dabo ka lafiya ko dobe aba mi ko misir ko na ale ka salon de wal ma ka sambur de ni nana i joli la fora chogo mi kanana i se fana waga iba fo kachi kala bina jojo fana ma finyana ake hakela akana waga kateme akana feru nyona fana balledo ake hakela aka safu kle kata o chogo la o de kadi allah subhanahu wa ta'ala raf'ul qadamaini fi sujud ka sef la korta tenturula do be nu tenturula bu sef la korta ka bodu kuma kolola o ye ka kira ka kuma fo nyongoya ala kira ye mun fo sallallahu alaihi wasallam ako ale nyamari arade an yasjuda ala sab'ati a'da kafo aka ateturu yoro wolon vlaka wala yakuffa sha'ran wala sauban aka ateturu yoro wolon vlaka tendaw tegew kumere anise tenda la numbola foni nga turu duguma te ma nga turu kan nuntoy numa nga turu ka tetoy afora ye foto mina ibaki de fo se ka bla duguma no ale dobe na tara sujudu la doro do riba singa se ferege nyona wala ma singa se flabo duguma ko la to ka korta doni o ye fenye femi ni abaliledo fili do ye juma ye tuguni no filu bambolo o de raf'u al-yadayn inda sujudi aw raf'u min as-sujudi ma klabe boke na wula ka bo sujudu la allahu akbar tege wuli yoro dama do doronde ibi tege korta yoro mi dama do doronde ni tara rukula ni wulila sunna do ikake tatuguni allahu akbar ni be sinklo de mo wal makama ka feru nyonata ni bora rukula kumbere mine ibaketa allahu akbar kasrokata sujudula ote wuli yoro folay flana ijmeye tahiyya folo sigili folo mimbeke ni wulawla ibaketa fana allahu akbar ngate karan fena rakan sabana ni tawla daw gana wuli wati bela jelalo baketa allahu akbar akero miye ode i wuli o wuli ka bokumbere minena kele o kero folo kero flana ijmeye imana tahiyya folo kala ni wulila ibaketa allahu akbar ode alakiraka sunnaye sallallahu alaihi wasallam fili do ijmeye tuguni استعجال بعض الأئمة بالصلاة المامي دو كسلني مويه paraka kaseli telia anya fi muni mbebe chama chedela amanga janya ka damate mefuma ukatoro wa amanga telia fana wala sako mauka nisoja yora ibaye surtout jamana mini banabe ma chama duskuna mo chama bo misiru de bele nangata seli fait ça luka juma be jigi jona albami be siklatoro même pas 5 minutes tout amina so yaay ere ni ala che ibada ko ni te sali nyana mai fo sali ka kede kanye fo sali ka kede ka dafa ma jume be jamana ngone ko mi nga sali ere be 15 minutes so obe mi ay ka la je 15 minutes ere bo ato soro mo be mangana
yoro ne kaba ko de do yere fana be gal mami mine ka tono bi de jakuya ko yema na ya joka mo sele fa ka kono na qur'ane be kala e ko ko almami do ibe kala kana gide chogo de yoro de banga jamana ngona ya aya almami sans vine do bide yoro samia kono wache odela ima ni sans vine ira antan yere senga ngamna wajulu la mito yani kana ta misri do la kata manga wuli do kana manga wuli sabo bula almami ka banga jamu ke misri kono mau kata fena ma blala de na be yoro mi aya bunya akato yoro la ala ka famu ni mandama wati سيلدو إن شاء الله باجو يا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.